Abah, ada Abah ya? Mana sih Abah? Abah! Saya bisa tergabung. Di sini Abah! sedang minum teh. Abah! Ayah ya? Dan beristirahat dari segala. Abah! Yang lagi liburan. Tahu nemenin aku. Dan ini bukan pembicaraan kamu. Ih, udah keluar. Upgrade ke YouTube Music Premium di aplikasi atau secara online untuk mendengarkan musik bebas iklan. Artinya, lebih banyak musik bebas iklan. Dia mau itu di Koper di mana? Ada handphone aku mau bandingin kalau di tas ini yang kecil ya? Iya, yang putih. Masih ada apa nggak? Di sini tak ada. Ada di sini. Di situ deh. Adanya warna lain doang. Tas kamu barangkali. Oh udah. Yo. Udah. Apa? Tadi nggak ada. Ada Cepi. Ada. Mana coba buka dulu. Ada. Nih, ada di sini. Nih. Ada di sini. Sekarang zamannya selfie. Bentar ya, ke toilet bentar ya. Nih, kerasa dulu. मगर
मुझे तरसाए तेरा साया छेड़ के चूमना ओ तुझ मुस्काए तुझ शर्माए जैसे मेरा है खुदा झूठा तू ही मेरी है बरकत तू ही मेरी इबादत और कुछ ना जानूं बस इतना ही जानूं तुझ में रब दिखता है यारा मैं क्या करूं तुझ में रब दिखता है यारा मैं क्या करूं सजदे सर झुकता है यारा मैं क्या करूं तुझ में रब दिखता है यारा मैं क्या करूं Halo? Halo? Mas? Enggak, itu tuh barangku, tapi aku tinggalin di XRD di lemari. Barang punyaku, tapi bukan paket dari siapa-siapa. Ada handbagnya kalau nggak salah. Iya, handbag gitu. Di lemari yang apa sih namanya, ruangan kosong kecil itu yang di sebelah kanan. Hah? Yang di SHRD-nya yang di lobi terus ke kanan tuh ada pintu itu. Di coba deh video call. Om, ada tuh. Pokoknya tuh di lemari di ruangan kecil itu loh. Mana ya? Mana? Terus ke situ masuk ke kanan. Ruangan kecil kanan itu. Di situ kan ada lemari tuh. Yo, masuk. Coba cari dulu di situ. Nah, itu tuh yang di bawah-bawah tuh. Iya. Bawah atas itu apa coba? Itu apa itu? Duh, tak jelas lagi.
Iya itu juga. Itu semuanya. Yo. Waduh, ya kan? Ya. Aha. Ya wes. Ya. Ya. किसी भी बहुत प्यारे बहुत प्यारे. Ntar aja ada udah abis hilang. बहुत प्यार Jadi ini lipstick warnanya aku suka banget. Punya Ipin. Kita cari yuk, ini udah mau juga di sini ya. Tapi kamu latihan berapa? Ya nggak keburu dong.
Nama ininya Kak Weni apa ya? एक लड़की थी दीवानी सी, एक लड़के पे वो मरती थी।